Saging tundan, tag-10 ang kilo. Ano, babae ba? Hindi Bagyo, naman babae tag-10 ang kilo. Tama. Katong mahilig diyaw. Kamuti na, nakutay kamuti. Oo. Nice scam. Nice scam. Guys, kamsa? Nice scam, huwag kakita ba? Wow. Nice scam. Ang bango-bango! Ang bango-bango! What the fuck? This is vagina. Hoy, bad yun ha? Okay lang. Napa may duga niyo? Okay. Ay, ka na ha? Tapo? Duga, duga Hindi niyo. mo. Kami eh. Bisay. Si. This is vagina. FBI, open up! What the fuck? Now this is Ako ninyo po, lamig niya. dong. Alam? Tabok-tabok dong. Dukot. Palahin, ano dong doy? Na. Nyara ka dong. Diba? Wala. Asa naman po ako sa baby. Asa na dahil kong baby, anak? Shout out ko sa kong friends sa Davao de Oro, CBC. Fly high igat ang iyahang TikTok.
Sana all. Paki-subscribe. Ako. Yo, oh. Mami ya. Tequila. Boy, ini ba? People are looking at me strange. Going red. It's red. So, what's rule number 2? Mark? Hindi mo siguro yung ano? Takot eh. Ako na rin ba, bro? You pay for that. Keep the pop-up always in the case. All right, Mr. Papa, relax. Just in case. Relax yourself there. Ano? Sa TV? That's a pop. Yum yum yum. Delicious eh. Kami, mali kayo nito. Wala ka, Dres eh. Ang lulog mo ba? Maayaw. So, may alam, no? This is bugita. Hindi, wow. Yum yum yum. Exclusive na sa kuhan. This is tuway-tuway. For sharp vagina. Ano na? Ito doon. May wag eh. This is the first time you go to the That's it. No, you did not. I mean, think that. Listen, if your moms are anything like their daughters, they survive. Sure you fucking bad. Busog bubugo eh. Buang swanda ya. Asa Sige. This is love. Pagyaw-yaw ra diha. This is nukos. Ano ba? This is kukita. This is mais. Mais. Chris! Yahay kayo mga buso. Ay, dada. Yan, dyan yung mga buso.